بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الصفا بعد هذا سؤالك أقول منك كودينج كودا كودين أقول منك دارين نوت أقول منك كتبت كودينج فراتو فطر زكاة دكان جهنتو شكلنا كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جه حديث أقول من بينك زكاة فطر ساعة من تمر من حديث بلا رجع تريجا مي إجا على الصغير والكبير إجا تريجا بعد mi kuda kudinna boda timen himenige bad ehme kuda kudingu faratum wes fitru zakat dakkan jehene e meri midalwani misalaka fitru e eid namaduge eid wilerega handu fenunu fahum wes misalaka kujja kufamwa kujjage matim wes fitru zakat dakkan jehene ehma ege mane ki awon menna fitru zakata ki e kudi bodu emme ege shamil wa kame adi faharegga miga ma muhim sawalaki mige fagirun kihnen heda fi fagirun wes fitru zakka haggoa faratu zakka nerenje hento aslaki enage aamugotegga e mah roda mahuge sada harterege ene kaanumune echenu limunu miha dinuge wajibe nukurabwa zakka names enage faratu enage e kaaba hedi taketin enage zaruri beenun ene fude kamuga ene hene fitru zakka nage hema agon mennaki agon menge daringe faratum wes agon menge bodati umurun duwasi mamman fa faratum wes ba emiha zakka dakkan jehene adi emihage belumga dafrugawa farattaka ena amile nafsa komme mihek musara verim bes adi wazifa ada kuram zakat dakkan jehne aguna dua ke Allah subhanahu wa taala aguna men mi ramadan mahoge mihi firode aguna menna mi ramadan mahoge Allah subhanahu wa taala russema fussema libigem wabe gotu galebun e dua kuram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh